Ingdeng thongke bratroxy KNCA amahang ketek ani methang sai hemalong ketalon. Katsa song pen executive meeting mati claim bangamai kangi. ACYPA KADC puthot kiseng thupuke aho kali pisi pherang ke amai long pen lamklar ipitu. Karbiang long life adaba birtang ton pen arju panikha. Soarlo so kisung ke boy long karjabdun thip jila pen hempre ke hangalong kachirap kachito dunji aphan pura ke damtang pharukre sir kebra Trokner kebra trok aningkan pai ni phai ECR ni West Karbiang long dongka mukamalong Karbi nimso ching thora song mate thi hek pen KNCA pu mahang pathek ponlo la so song mahang pathek pon de pen soarlo tum kisung ke boy la pen soarlo aparman che song bom si wang bom lo bangso ka che song along Karbiang long arada kar I a hempre ke hangalong ta KNCA atum cherap chito dun bom lo bangso soarlo asong mate KNCA amahang ke thek pai ni phai ECR ni aningkan rang nang talon bom wang bom si pining suri hini raing kwara ke thom aningkan anke ingdeng thongke bra troxy an nang pleng si methang sai hemalong talon ponlong lo bangso ke talon pon hut sai engdeng ateng pen adap apor malom KNCA dun mai phi maikon rong phar pi ari deng pen KNCA alama ingthor pon laso phi KNCA long claim bang phi kalitang atuma phan chikimo amilor kai pon si chikimo pon Anerlo por phai kri hinia por pen maing nipon Karbi nimso ching thora song amai phi kajek tok BP pen kachapahem phupon amai long aluhia man pen ASDC amai phu Chandrakanta terang KSA amai phu Jameson Timong Dunmai phu Humsing Bek Karbiang long Women Justice Forum amai phi Violet BP ASDC Youth from amai phu Kongchun bang atum pen kedanglok KSA Dipu District Committee amai phu atum chetong dun तुमके केएमसी के सिविल असम सिनी तुमके कारजा बंगतुम लेकिन अब माने नंके थाक दो मजाक तो बंके माने पॉलिटिकल पार्टी अलोंग लांगदुन पेन तबंग सोलो जाक तो नके थाक पीजी नके थाक गुंजी ला बसना जाक तो सिदो तिनी लांगबानो प्रते सीपीआई मेला लोंग सिदो दुनलो नन तिनी तमे दाक दिपुथत सि दिपु क्लब लोंग सि दो सि दो अलोंग तुमता केएमसी बिसि चिक्रम लो वापिस तमे leaders angbong tami alang le political party long sido kita CPIML la sona song long salong kita cetlo CPIML meeting long ta CPIML posi cipu aku ahud pen bote KNC bedang ciklang dun tapi ahud pen bote ai puat tang hol sona ciklang dun sila ke ahok hak KNC ke kali lo KNC song bote ni tum non ekron tek chena stamen pini do bom a KNC lo ahok hak KNC lo pini ni tum KNC hin pen juga damtang stamen ni tum jesong lo non Manipur lo son solo han kilang rem aku thak ring angjang pen proseson mate pedar long pon pen solo man ka chenek asap thak ta ni tum jesong pon lo la pen pini thot stamen ni tum memorandum ma tum longji na memorandum stame ni tum pini dame pipon lo honorable home minister of India Amit Shah kan sin panong pen ni tum rap disi reading pen sin tum pipon lo News report Karbiang long live Kedamtang pai ni phai ECR ni ada por phai kebra achitim apor malom pen bokolia ahawara long kedo IBA hemalong katsa hamphanga song pen klembang amai kangi bangso amai long Karbiang long arat akisung jesemet long le alam ki pen ke chenglok aduya hoila pen forest asai kamalong aronre pen worengang hoi ke peka puthak Karbiang long Autonomous Council saikiding ponche puthak chingki chethan pon Bangso klembang amai juddet pen katsa hamphanga song pen pherangke amai ingni ponsi pherangke amai long pen katsa asong amai phu Samson ingti pen ke pachini ponke Karbiang long ke methang long ri lopuoi phitseta phisar phusar pen ke do ke thaka Karbia tum jesamet inglong hawar along ke do adara tum piniani anta kithier thep long le apata long lelang methang long ri cherai kom nang chi lepute kopia potsi Karbiang long Autonomous Council pen aduya hoelong ke do akarbi mate aduya hoi kerai kom adara tuma phan piniani anta long le apata pi thek thedaklo angtan pen kewang kiche ke betuma phan ke Karbiang long Autonomous Council pen long le pata pi thekta pi podasi phusar phisar pen ke do akarbi adara tuma phan piniani anta long le pata pi thek thedaklo puta karju padopon lapen Karbiang long Autonomous Council long kacherai tang alamating prabjin pen methang akhai tuma phan Karbiang long Autonomous Council pen arong tin lapen adon tin aphanta
chiri kebolong lele apata aki joy pen ipon vek nang chi puta pachini lapen labang so sai long karbiang long alo circle pli along ta nilitum rongarat pen humri si bang so sai pichun ponji puta ningchi lasi nilitum katsa hampang asong pen kipu ki jongda mangke karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulutang te ilitum ladak ke do karbia tuma phan ilitum phi sarpen hai phi pu pe ilitum ke do dim anta nilitum ka chinya teng pete no anta potawe sita ladak ako pangba dame ilitum karbia tu mentune pe ke do adi methang a khe along ri po adi mangke methang atum bangke apotai platawe sita me ha bihar pen rajasthan pen ke bang konane afghanistan pen ke bang pathan ta ho konane marori mane bihari tumbang ka hatung ka don tin ta medi pota bang ke long et pulo dang te itu makar bi fan pi potlo pota piune de lapen gidam tang pen nangan arni pen kachi song bom wang bom alam thi mati foresa sai kamalong aron ri pen woreng hoi kepek apotha karbiang autonomous council pen isia sai kiding ponalong ke pachini don thuke foresa sai kamalong aron ri woreng ang hoi kepek mate aron ri pen woreng kache palong atuma phan karbiang autonomous council pen ingthan pon et pupusi lamthe piklang ponlo bonta ki claim tang atuma phanta langpon thunangji pusi katsa amaipu samson ingti pen ningje pon thu pinangan atum nilitum phan aning ke oi mate nilitum phan ningarlo aning kang samsi atum ta du ikok ta hailo mine pinangan arada tum sitame nilitum ta labang so homu bang tum ning hangali ke cheng pen tame kachi song pi bang bomangke je forest along jitu job scam illegal appointment aputha kedam tang 2022 March cheklo penang cheng si pining an kenikan si an par et lo lasi atumi digang bong abang ke ako nilitum ta news nang litum media thengno pen nilitum ta nang litum birta ka pachitak pen birta long thulo je council atum isia decision en lo ba lang tum order issue tanglo labang so order abang nilitum ta nang litum along news along pen si lang long lo thek long lo labang so a news abang thek long si nilitum ta ako pinikani yedun thu kang tum abang ke hoglo daga bang ke nilitum ke hang pia bangke jitu aron repen punang koglo illegal appointment ke chot kre labangso tangka maha ke chupi pen labangso kagos ake joy duplicate lo ba xerox copy ke pachot kre aku pi a joine pen pinangan kisung do koglo tasi labangso kisung bang ku bang pidum phani li tumta chisong pidun lo labangso ka chisong pen ili tungi pu bangke latuma phan jada bigi pen setame latong phan boreng awar sai tho vek nangji council pen department hini chingwaira je 163 nilitum hada ke samit bang ta do pik nilitum pulo do pik la pen nilitum council phanta pulo prajin pengklemon kali lipote lake council dun ta nong dinuk lang de ji la pen arleng ge the tum setame involvement ko si mo amen klang rok ji news report long sodar inti Karbiang Long Live. Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbiang Long District Committee atum chepatir piponsi kedam tang pai pai ni phai ECR ni bokajan AJY CP asai hemalong arni kangsam por phai phora chitim apor malom tong sekot pen pherang kya mai kangni Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbiang Long District Committee amaipu Chitra Barua pen kachepahem phupon bangso pherang kya mai long chun bangla pen claim rapet atum chetong dunsi RDP dun bangso pherang kya mai ke phalong ECYPA KADC amaipu Chitra Barua pen ke than pon ki EC social media long ke thek pon long ke bokajan PHE IB long Karbiang Long District Committee Anti-Corruption Youth Association aru uthot kising pon thu pusi pangdak ponlo bangso lamthe karjulong bangke manghume me lapen pachobai asong pusi ningje pon lasi bangso puthak majok atum sitame laso asong atuma phan kilang chari pami pen lapuson asai ki claim tap tede je phansi chuningri padopon nilitum asong amen pen kiwang jilangani kopinia alam jongsi nangdokok lepute ACYPA KADC atum adaya velo
la pen kupini pina nang dokok lepote mi thang pen si adai che enang popusi pherangkya maya long ningje ponthu সংগঠন আপোনাৰ পিএসসি বুকাজান আপোনাৰ পিএসসি গেছ হাউছত আজি 1 তাৰিখ 8 মাহ 2023 তাৰিখে আপোনাৰ খোলা হৈছে গঠন কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয় স্থানীয় ব্যক্তি স্থানীয় যুৱক এটাকো আমি দেখি পোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ দুজনকৈ গোলাঘাটৰ আছে এজন আছে আপোনাৰ ডিফুৰ তেওঁ আগত এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে এন্টি কৰাপচন পাৱাৰ কাৰ্যালয় বুলি আৰু তেওঁ আৰু এটা সংগঠন কেনেকুৱা যোগদান কৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে এই যোনজন আপোনাৰ ডিপেন্ডমেন্ট আমাৰ সংগঠনৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি ওলাই দিছিলো ওলাই দিয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ ৰিচিপ্ট কপিও আছে সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখা পাইছো এই সোশ্যাল মিডিয়াত এটা আপোনাৰ তেওঁলোকে ফেচবুক পোষ্ট দিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চত আপোনাৰ তেওঁ যোগদান দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত অসমীয়া যুৱ মঞ্চত তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য হয় দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ সংগঠন কেনেকুৱা এই বুকাজান মহকুমাৰত আহি গঠন কৰিলে দুজন বা তিনিজনকৈ ব্যক্তি আহি এটো আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু এনে সংগঠন যদি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অসমৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সংগঠন এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নাই এই দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ সংগঠন কেনেকুৱা এই সংগঠনটো জন্ম হ'ল আৰু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকে এই সংগঠনটো আমাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম নামটো সংগঠনৰ নামটো তেওঁলোকে বেয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জন্ম লাভ কৰিছে নেকি যে আমি যিসকল কাম কৰি আছো সেই কামৰ তেওঁ বেনিফিট ল'বলৈ কাৰণে সংগঠনটো জন্ম কৰিছে নেকি আমাৰ প্ৰত্যেকটো যিসকল দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম কাৰ্বিআংলং জিলা সমিতি গঠন কৰিছো প্ৰত্যেকটো আমাৰ সদস্যই এটা বা নিজভুবিয়াকে তেওঁলোকৰ কি হ'ল ব্যৱসায় আছে Bukajan pen Anantirang কাৰ্বিআংলং লাইভ Jakong ni phai thongke pra isiani Haryana Gurgaon arong sopialong Bajrangda lapen Viswa Hindu Parisha atum ke patio pipot radar mu kachejeng amai Bridge Mandal Jalabisek Yatrapu along pang thek the abang pu atum tengkheng donsi soluk sodak atomon pajapon lu Labangso soluk sodak atomon ke japon hut pinangan abang pu abang pietum aring hu sopon lu Lapen kithi ke janga phai sitami bangpli an dolo Radar mu along kache jeng dun banghini lapen home guard banghini atum apran nahok dun la so long rai kom sai khi bangkre hini atum ahiring tangrak pen areng hu sodun lo Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar hin pen kaningje pona tengke labangso soluk sodak atumon ki japon lakhe khayang bong isi ke thedung kachilang un ekedo ajoine tahai Gurgaon along lapuson atumon ki japon along FIR Pakli kebra pli iponlo lapen labang solong kachirap dun bang troksi keb atumaphan police custody along chepari deng ponlo soluk sodak atomon ke pangsam da prangji aphantura Central Forces a company trade truck lapen Haryana Police Company thongpet an nuarong sopialong nangpali etloputa thampon thu birdakiri ponlong atengke puthorani adap apor malom Gurgaon rong sopi section 57 along kedo arnam kardom ahem Anjuman Jama Masjid along pangthek the abang photung kaddu kawe bang troksi kep trokner kep dokayatum chekom petsi me prindut la solong masjid along anam kardom abang pho naib iman sitami apran nahok dunang koklo la son thak thaksi Gurugram Batsapur arong sopia long sitami durmiani sector 66 ahithi ajomalong kulat kumkripli ke phalang no lapen kumtroksi meke kai pon abirta ripon longo la solong bang pharohini sose dokai abandon thatum bike lapen SUV pen armu chejengsi Batsapur along masjid athengno Jai Sri Rampu ke hangetaram tikang sitami padupon lo lapuson men soluk sodak atomon ki jabalong pipang samdunji aphanpura Haryana government hin pen Gurugram lapen nuarong sopialong curfew mate section 144 CRPC stami pabon ponang kok lopusi raikom sai khiatum pen thanpon National Desk Report কাৰ্বিআংলং লাইভ পাইপাই চিকলো নিফাই ইসিয়ানি লোকসভা লং কেৱাংজি পাইপাই নিফাই নিয়াৰকে পেন কেচেংপন নিফাই কেপ আন নো কনফিডেন্স মোশন কেৱানা জক লামথামা পাদপনপো
नो कॉन्फिडेंस को पिलो पोलोतांगते लकी लोकसभा अहेम तो नलोंग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चरी के चलों पनालोंग निंग का थे अथाय अविल तांग लोकपु अफांसी जसमेत किपुपन प्राइम मिनिस्टर अहिन पेन के निफाई केबानिसी लामथे जायपन पो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जापन आ गवर्नमेंट अलोंग नो कॉन्फिडेंस मोशन के वन अपुथक लाम थमा के पदो पोनाहुत मणिपुर अलोंग सोलुक सुदाक अतोमन के जापेन के डांगलोक प्रेक जमा की सुंग कचे टोंग नांगा पुथक का चिंकी कचे थान लपेन लाम थमा से तमी दोपन पु पिनपुर दामे के दामतांग जाखोंग चिकलो निफाई इंको ट्रोगनी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फन इंडियन नेशनल कांग्रेस असोंजा एमपी गौरव गोगोई अहिन पेंसी पीएम मोदी के जापोन सरकार लोंग अनिंग कचे थेदाम अवे पिन लोकपु अल्लो पजेरदुन लो नॉन किचरी बॉम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मते एनडीए लपेन नॉन हेडजोंग के सिंगपोन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मते INDIA अतुम अंगबोंग लाम थमा के पदोजी अहोंग क्लाम पाई पाई चिकलो निफाइनिया केपेन केप आनी अन सिकपोन लो बोन सितामे लबांग सोजा में के पमान पोनालोंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चारिपन आ गवर्नमेंट अफान थांग आकाशिक जाकमते कनो हक सितामे अवे बोन में लोकसभा लोंग ऑपोजिशन हिन पेन जसमेत मणिपुर लोंग नॉन पोंता सुलुक सुदाक अतोमन के पांगसाम दुन थेक थेरे खजोक डेट के चारिपन जी अपुना चाक अविलो पु आंग थेक के पकलांग पोंजी अफांसी कबोर इपन पदोपु नेशनल डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंग्लong Tang te pinya da babirta ke lapansi kang ton paniklo